رخصنا برچاو هفدیتنک شیورمندی درباره شیوه کار لگل کمیته دستوری سوری لحولی را پایتخت هرم کردستان درخست. دوی هفدیتنه ده هجمارک چالاکوان و روشنبیر و یاساناس و نونرین پارتین کردی آماده بون. دوی چالاکی ده هروها بحثا کمیته دستوری سوری هاتا کرن و گلو اف برهمک کسایاتیه یان کارکی دانستاندنیه و گلک باباتین گریدای کمیته دستوری هاتن گوتو بیش کرن. کورس اف ورکشوپ براستی وقت خویا کرن وقت ام دزانن جبو چارس او درست کردنا بکانینا دستور سوری. اف ورکشوپا دهله يعني وقت ام بيجن بشكل كي تراكمي بخلكيرا كسن ام بيجن جواكا سيفيل كسن درولا وان جواكا ده كومبونا وان كاري او كسن ورنا بجدار او سدو بينجن نكاري جواكا جيشي تمثيل بك فاف كورسانا اف وركشوبانا نارينا خلكي دغيني كسين بجدار دفي كوميتي دا جبرفي هاوي جرينجا وي اوا كو دنجي خلكي بجه اف كسانا وبالتالي اف تشتي يعني امبيجن دو بيشاروجيا دا دستوركي درست دستوركي جيرا امبيجن بردوامي ام بيو وبرجمانجي خلكي جيش دا هبه